Fit check. S nama je mama. Mađarski, ne razumijem. Ali ovo izgleda dobro. Thank you. Svaki pas je naš pas. Ode ruka. Ako je dobar pas. Da. Ja sam ti mladi. Ja sam ti još mladi i ne znam, ali odgrišću ti ruku. To ima u svakom hotelu. U sobi aparat za kavu. Da. Boga mi ne. I ima aparat. Jel da ima u svakom hotelu aparat za kavu u sobi? I, evo, ajde, vi mi pišite u komentare. Imaš uvijek to. Imaš kuhalo. Kuhalo. Ja svoj outfit nisam još promijenila i ne mislim, samo ako ćemo ići u neki ozbiljan restoran. Daj mi iza kosu. Se zaležala. I ovo, dok je još... Tu smo sutra. Još nisu podigli gore, ali to je bina. Super. To za vlog snima, da. Stvarno ne ideš? Strah te? Aj. Može, da. 11 sati je trebalo biti spavat, ali smo se mi sjetili u zadnji čas jedne pjesme koju bi sutra mogla izvest sa orkestrom, a nije bila planirana, tako da ću sad ja pokušati to naučiti za sutra jer mislim da će biti baš dobro. Neću glasno. Administrativni poslovi u tijeku. Moramo malo pokazati. Znači ovaj ručak, ovo je sad prvi dio juha, još ćemo dobiti glavno jelo i taj ručak košta 6 eura. Čekaj da dođe šnicla, da vidimo kakva je. Evo, vidite vi ovo. Šnicla. Jao, ja bi morala sad svirat s ovim ljudima. Kad proleće budi se u bašti, sve je ljubav, sve je ljubav. Eto, nekako pokušavam doći do publike svojim pjesmama i to je sad neki cilj u skorije vrijeme. Uskoro izlazi prvi album, tako da evo, bit će za slušanje. Čekamo svoj red. Stela Rade koja dolazi iz Hrvatske Šta su mi još da jedna ste pata? Puno sana Timišvara! Koju čeka uspeh i muzička karijera. Drago nam je da si ti večeras ovdje sa nama i evo ova je specijalna nagrada za tebe kao budući veliki umetnik. Molim vas jedna velika aplauz! A questa è il premio velika applausa.
nisam onaj dan rekla sve što sam htjela, pa evo samo da dodam danas da sam zapravo prezahvalna što su me zvali tamo na taj festival i stvarno sam upoznala puno ljudi i muzičara koje sam ja prije pratila i nevjerojatno mi je da sam, vidi što ovaj radi, da sam s njima zapravo dijelila binu i da su mi oni pružili podršku, neki od njih čak i prate moj rad, tako da baš ono jedno predobro iskustvo i eto to vam je muzika, nikad ne znaš ko će te gdje zvat, kakve prilike ti se mogu pružiti, tako da ja grabim svaku i uživam maksimalno na tom putovanju bez nekog pretjeranog razmišljanja o ishodu i o ciljevima. Naravno imamo svi ciljeve, ali mislim da je stvarno najbitnije uživati na tom putu jer kasnije kad ti ostvariš neki cilj to je već gotovo. Tako da ja sam rekla nek je meni stalno nekih prilika i novih poznanstava i nekih novih dostignuća, to mi je eto neki najveći cilj, da se stalno nešto događa i da stalno napredujem. Ovo je definitivno još jedan korak naprijed, tako da hvala organizatorima, hvala svima što se tu ne može parkirati. Ne. I da, to je to. Uglavnom, radite, trudite se i to će uvijek netko prepoznati.